Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi fellas, my name is Imarotus Ada. You can call me Imo. I'm from Central Java, exactly in Pati. I was graduated from Unisula Semarang in Industrial Engineering major. I took Master Speaking Program 6 months in Interpis. Before I came in Kampung Inggris, of course I was really nervous. But when I already here, I feel like Kampung Inggris is the best place to learn English because the environment support us to improve our English easily. My goals to learn English is to get a good score in IELTS because my purpose is to continue my study in abroad. I knew Interpis from search engine because when I type English course in Kampung Inggris, Interpis appeared at the first place and have a good rating. And I choose Interpis because I interested in Master Speaking Program. Sebelum aku belajar di Interpis, kekurangan terbesar aku adalah di grammar. Jadi setelah aku belajar di Interpis, saya jadi tahu grammar dan juga penggunaan grammar di speaking dan juga writing. Fasilitas yang menarik di Interpis adalah kelasnya nyaman, bersih, dan kita juga punya kelas outdoor. Dan kita ada event yang membantu students untuk lebih percaya diri for speak English in front a lot of people. Karena di Interpis memiliki English area di camp dan juga di kelas. Cara mengajar tutor-tutor di Interpis, mereka mengajarnya dengan santai. Jadi kita tidak terlalu tegang di kelas, tapi kita juga bisa fokus because our tutors are really friendly and they are very support us with a good material. Untuk materi yang diajarkan secara susun rapi, jadi kita bisa belajar dari yang termudah sampai yang tersulit. Hal yang membuat aku nyaman di Interpis, I think is my friends, karena menurut aku teman itu berperan penting dengan kenyamanan aku selama belajar di Interpis. Karena teman-teman di sini tuh support kita banget untuk improve our English bareng-bareng. Jadi I with my friend biasanya itu punya English study group bareng di luar kelas untuk evaluasi materi bareng. Yes, of course, aku akan merekomendasikan Interpis ke teman-teman dan juga kerabat aku karena in Interpis you have tutors, environment, friends, and facilities to help you increase your English skill. So guys, if you want to improve your English skill and good at speaking in English, Interpis is a good place to achieve it. Interpis, jago speaking. Bye-bye!